السلام عليكم. فنولا دربارಗೆ ದೇವಣ ಫೋರಂಗೆ ಫುರತಮ ಸೆಷನ್ನ ಮರಹಬಾ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುಂಡವೆಸ್ ಫನೋಲ ದರ್ಬಾರಕಿ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಐಆರ್ಐ ಗುಳಿಗೆ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ಸಿಯಾಸತ್ತಕ ಗುಳೆಗತು ಮಶವರಾ ಕೊ ನಿಜಾಮ್ ಇತುರ ಫಕ್ಕಾ ಕುರುಮ ಪೊಲಿಸಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗಣ್ಣಂಚೆ ಬದಲ್ತ ದೇನಗಣೆ ನಿಜಾಮ್ ಕುರಿಯರುಮ ಕುರವಿಧಾನ ಕಂತತ್ತ ಕಂತತಕ ಬೇಗತ್ತು ಮಶವರಾ ಕುರ್ಮ ಆಹಾರಕು ದೆಫಹಾರು ಬೇವುಮ ರಾಫವಾ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀ ಮಿಯಹಾರು ಮೀ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಮೀಗೆ ದೇವಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಡೋಲ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ಮೀ ಸೆಷನ್ ಹಾಸಕುರಫ ಮಿಯಣಿ ಪೆನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಕ ಅವಗಣಗ ನಮಕಿ ಶಮ್ಮು ನಾದಂ ಅವಗಳು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾನಿ ಪೆನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಮೊಡರೇಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಫಣೋಲ್ಲ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ಮಿ ಸೆಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗಡು ಮಕ್ಸದಕಿ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮ್ ಹಿಂಗುಮ್ಗೆ ದಿಮಾವ ಮ್ಯಾಗಡು ಗೊಂಜೆಹುಂತಕ ಗುಳೆಗೊತ್ತು ಮಶವರಾಕು ಹೆಕಂಕಂ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮ ಕುರವಿದಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತತ್ತ ಅವು ದೆನೆಗತು ಮಿಗತು ಅವಮೆನ್ ನಾಯಕು ಮಿ ಪೆನಲ್ಗ ತಫಾತು ಹತರು ದಾಯರಾಕು ಅದು ವೆರಿಕಂ ಹಿಂಗುಮ್ಗೆ ದಾಯರಾಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಮರ್ಕಜಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಕ ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದು ಗಾನು ಎದುಮ್ಗೆ ದಾಯರ అది లోకల్ గవర్నమెంట్ అథారిటీకి ఫరాతు మీ కొమ్మె దాయరాకు వర ఫున్నా బుస్ ಪೊಲಿಸಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ವರ ಸೀನಿಯರ್ ಬೇಫುಳೆ ಬ್ಯಾರಡಾಂಡವ ಫುರತಮ ಪೆನಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಬ್ಯಾರಡಾಂಡ ರೈತು ಮದ್ಲಿಯುಗ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮುಗರ್ರಿರ್ ಅಲ್ಫಾದಿಲ್ ಅಲಿ ನಿಯಾಸ್ ಅವಮೆನ್ನ ಮಿಯದು ಪೆನಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಡಾಂಡವಾನ್ ಅದಿ ರೈಸಿ ಜುಮೂರಿ ಅವಯೋಗ ಪೊಲಿಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಲ್ಫಾದಿಲ್ ಅಹಮದ್ ಹಮ್ದಾಂಡ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಫಾದಿಲ್ ಫಾತಿಮತ್ ಅಫ್ಷನ್ ಲತೀಫಾ అది అడ్డు సిటీ కౌన్సిల్గా మేయర్ అల్ఫాదల్ అలీ నిజార్ మెపెనల్గా బయర్ వడాన్నవాడు ಹುರಿಯ ಪೆನಲಿಸ್ಟ್ ನವ್ವೆಸ್ ಅವರಂಗ್ ಹೂನು ಮರೋ ಬಾಯ್ತಣ್ಣವ ಪೆನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ದೇವ್ಗೆ ಕೂರಿಂಗ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಾಚ್ ಮಹೋಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದವನು ಫನೋಲ ದರ್ಬಾರ್ಗ ಫುರತಮ ಮಹಾಸಿಂತಾಗ ಕುರುಮಂಗ್ ಎಬ್ಬಸೋನ ಕಂತತ್ತಕ ಏಕಂತತ ತಂಫೀಸ್ ಕುರೋನ್ಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೇಫ ಅದಿ ಏಕಂತತ ತಂಫೀಸ್ ಕುರ್ಮ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೇಫ ಹರಕಾತಕ ಬೇಗತು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ದೆ ಬ್ಯಾವರಿಕಮವ್ವ ಟೂರಿಸಂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಳ್ಗೊಂಡೆ ಮಸಕ್ಕತ ಆಗುಳೆಗತು ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಅರುವ ಫಸ್ಟ್ ವರಕ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಫುರ್ಸತೆಂಗ್ ಆಳ್ಗೊಂಡೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಅರುವಾಣ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ಮೌದು ಮಾತಾಟಕ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಹಮ ದಂಡವಾದಂ ಬೇಣು ಬಿಹಾರ್ಗ ಮಾಶ್ಮೋಗ ಬೇವುಣು ಮಹಾಸಿಂತಾಗ ಮ್ಯಾಗಂಡ್ ಗೊತ್ತಗೆ ಆಳ್ಗೊಂಡೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೊಫ ವಾಣಿ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಗಾನೂನ ಗೆನೋನು ಬದಲುತ್ತಗುವ ತೆರೆಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕಂಗ್ ಹಿಸಾಬ ಬಾರು ದೂಕುರೈಫ ಹುರಿ ಮಿಂಬರ ಕುರೇಫುರಿ ಕಂತತಕ ಅದನ್ನು ಕುರೇಹುರಿ ಕಂತತಕ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಗಾನೂನ ಎನಿಯನ್ ಗಾನೂನ್ ತಕ ಹುರಿ ಫುಶುವೆರುನ್ ತಕ ಎಕಂತತ ಗಾನೂನ್ಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹಲ್ಲು ಹೋದುಮ ಕುರವಿದಾಣ ಕಂತತಕ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಗಾನೂನ ಗೆನೋನು ಇಸ್ಲಾಹತಕ ಗುಳಿಗೆನ್ ಟೂರಿಸಂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಸಕ್ಕತಕ ಗೆನೋನು ಬದಲತಕ ಅದಿ ಕುರಿಯ ಕೂರಂಗೆ ಬೇಫು ರಾವಾಫುರಿ ಕಂತತಕ ಅದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಕುಲವಾದುಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೌರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಕುಲವಾದುಮ ಗುಳೆಗೊತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಹುರಿ ಒಳುಂಗರ ಕಂತತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಸಾಫ್ ಕೊದ್ದಿನಮ ಗುಳೆಗೊತ್ತು ಆಳ್ಗೊಂಡ ಕುರವಿದಾಣ ಕಂತತಕ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೀ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೀ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಗೊತ್ತು ಆಳ್ಗೊಂಡು ಹಮ ದಂಡವಾಲಂ ಬೇಣು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇನ ಗುಳೆಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮಿ ಕಂತತವಗ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಗೊತ್ತುಗ ಐಆರ್ಐ ಎಲ್ಜಿಯ ಗುಳಿಗೆ ವಾಣಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಕುಲವಾದ ಗೈಡ್ ಫೊತೆವೆಸ್ ಮಿಹಾರ್ ಎಕುಲವಾದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಹಿಸ್ಸಾಕೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಇತುರು ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫಂಡಿ ಹಿತರಿಕಮಾಯಕು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ ವೆಸ್ ಹಿಂಗಿಫ ಅದು ಮೀಗೆ ಇತುರು ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೀ ಬಿನಾವೇಶ ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಂಗುಮ್ಗ ಗಾನೂನ್ ವಣಿ ರೈತುಂಗ ಮದ್ಲಿಹ ಮೀ ಕೂರಂಗ್ ಕಂಡೇಳಿ ಕಂತತವಗ ತೆರೆಗ ಎಕಂಗ್ ಮೀ ನಿಮ್ಮ ರೈತುಂಗ ಮದ್ಲಿಹ ಫೊಣುವಾಫ ಅದು ಹೇಗೆ ತುರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ಫುರತಮ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆವೆಸ್ ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವನಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ ಅದು ಲಾಮರ್ಕಜಿ ಗಾನೂನ ಗೆನೋಣ ಅವ್ವನ ಇಸ್ಲಾಹು ಮೀ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತವಗೆ ಇಹ್ಸಾಸಿಂಗ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಹುರಿ ರತ್ತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಹವಾಲು ಕುರುಮ ಎಬೇಫುಳು ತಯ್ಯಾರು ಕುರವ್ವ ಗವಾಯ್ ತಯ್ಯಾರು ಕುರುಮ ವಸಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರು ಕುರಿಯಂಗೆ ಬದೆ ತೆಂಗ್ ಆಮ ಹೇಗೆ ಇತುರು ಬಿನಾವೇಶಿ ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಂಗುಮ್ಗೆ ಗವಾಯ್ದ ದಿರುಳುಂಗೆ ಬೇನು ನೂಂಗ್ ಎಹನಿಹಂ ಬೇನುಂತಕ ಬಿಂದು ಕುರುಮ್ಗೆ ಗವಾಯ್ದುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ವೆಸ್ ಮಿಹಾರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಕಮ ಅವೊಂಡ ಅವಮೆಂಡ ಮೌದು ಮಾದೆ ವಾಫಣಿ ಮಿಹಿಸಾಬು ಅಡೆ ಕುರಿಗೆ ಮಹಾಸಿಂತಾಗ ನಿಮ್ಮಂತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಫ ಮಿಂವರು ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊದ್ದೆವುಮ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ದೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಕು ಬ್ಯಾರಿ ವಡಾಂಡ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಮಿದಣ್ಣವಾದ ನೀ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪೊಲಿಸಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಲಿ ರಜಾನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ವರ ಕುರುಕೋ ಫಸ್ಟ್ ವರಕ ಮಿನಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿಗೆ ತಂಕೊಳೆ ಲಾಸ್ಕೋ ವೆಸ್ ಮೀ ಫಹತುಗೊಳ್ಳೇತಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ
Shukriya Shaman, me hama mi furatama me hori panelist nang adi me policy coordination conference ka bayar wada nawa eme bayar na wara boda marhaba danna adi wara bajja wari hendana kan hama me de arun me March 3 ho baby furatama conference ka dia interaction da kun arun na ha magan gotegga hataru waraka me kambodu gotuga faha korwe kan me note kolle fa ebave me gotum mi badala ministry ga dashuga mi tourism ga beyana mannegi ehenna wes ebes farata ka du no kurevi puri mi radra gole kambadu untaki kambar bal council ta kom fa kurevi then devana kamaka mi hundirole radashge itsosa adi itsosa himene mi ituru falu radra mi lam kazigarna fangana badta ka golgen radashge itsosa kulawalen devoniru megodam huri tantanu mi faturan ko beenuma bin du kuruma gole gotum ekamuga amal kurane mi goi saaf itura saaf ko dinuma hama council tak medde fe den timmada kamaka mi council taw ga maseketta hama wakin hasako mi council tak matla da munda rasta de plan al land use plan ga patarere kamgu kankan himanuma gole gotum council taka mi tourism ministry medwer ko beenuma fanni hiterikan hot for ko dinuma mi gole gotum den hatarwana kamak ngaluna fa kore fumani mi radashu hori fatur kam hidu medde tanta monitor koromuga council tawga dawru mi ba wanaga dan adibikam ga terega ma rashuga ek resources fatur kam mi hidu medde tanta none fatur verinna beenam korevena gotu sota ekula walu mi kankan himene gota den hama mi hori ha kam bes mi gosse mi golani hama mi kori ministry amadi mun dia hidu matta mi ka hidu metta go terega den arun emme foratama kame gotuga tourism gaanuna dihaman islahu gana eru hamala amakazi gaanuna ek kurma gotu eru fatulukum beenuma bin kandalum mi onnani hama ekeni mi raisul jumhuriya onna bare gotuga hennam wes e dihaman islahu ga mihar hema himeni fa waane mi rush council takon gamakazi gaanuna ekota ekla wala land use plan ga himene hama tourism plot council taka e beenuma kandala duko agreement ko taragi kurumge miha bharatan hama council do kore fa waane then devana kamaka mi faha kolon kam go tereng mi fadru pamberu manegi fa radasha gole goto mi nu eru yulan nukuravi noni du nukuravi hori hori mi rashen arun me bihar me mani maf mi wane hama francis october wana du eki dubai expo ga mi yo hama arun mi fadru kam beno mi sarkaran yulan kuran kama kuren kanalifa hama hori harashe edu yulan mi kurevigen adi ekashigen ba muddata dinuma fahu e bidge kankan kore genda gata den ege fahun e emase kanimo mafahu migota bagi huri harashe no minor fatur kom beno mang itulong arunnen kuruma gasto kurama huri harashe e rashin spe vaidari daira ka ambura hawal kuruma sekke ministry korea genda gata den devana kamaka mi hundirola rashuga itsas himena tantaram fatur kom beno bin kanelo magole usul ekamoga arunnen hama mi er danna afwane ministry mi council taka viha gata mase kuruma shadi wakin hasako local tourism kuriya roma baki project ke arna ekolawala ek project ga hama ek technical magam takan eru diye Muzaffar recruit kore monne mihar arunmenna mi denne tourism diversification and localization project me wani hama kick off koraifa council tako mi hawa hama huwa korebi 2000 adu arun project tum hama rajya guriha mi city tako mayoruna atal council tako rais na taraf padu baby arun project ke hama koda brief devi ebbe kane be ka taraf ve gendia e fahu mi wakin hama komme atole adi city en himene gota e daira ga hama huriha council ga raisun na ekiga eru ga hada tanding goton online baddo muntaka be pon ege fahun den arun mi hama mi covid hada tanding hama hisabum freshige mi annani physical daturutake mi aturutaka ko mi dennevi kankamuga mi council tawga mi hiyala mi masekkai mi kuriya gendana go mi usul tawga kanka ekulawala na go gotuga council tawga hiyala hama nagamu mi dennevi usul ekulawala matta mi goton arun na mi haru hataru atolai ekiga mi dataru jumla ties nuwarashe baatol mi matol fafatol dadatol adi hali fadalge bayrarasha mi ziyara korevi council taka anghana taragi amase kura committee adi mira rashuga mi mihar faturukom dara harakatre hunda faratta ka ekiga mi hiyal badul korevi hama mi mustaqbalga faturukom gole kankamu regulatory masekketta
afwana gotaka medu farattaka fenna mi gotuge hiyala on mi wani hama me negi fadi hama mi korean hama hafta ko marun komme hafta ko wes me annani baki atole kawa kore beto bala mongos moli rajye hama nimmada mi huriha rashike council taka anantara giya masek kura committee ade mi dennevi hem daara harakaterwa faratto hiyala mashwara eku mi dennevi usul ekula masek ekoramu de mi gotun ham faha kolda मी बाकी हास्य को कारण में ए रोम बड़ा बड़ा देखा मंदिया वाह कहीं हम मी सरकार से अस्ता एक गोता मी होम स्टे नोनी मी हुंदिरोले गे का फतर वेरिंग फतर कम को हित में दिन मागोले उsul ekola wala ekantam fis koram fasho mi kama bernum mi kamuge mi regulation masakata kanoni kaba dekola wala bernum ba mi kom mi hiya tabbe sarno mi batu taw council takki ar mi masakata ba emme board stakeholder dem mate padal kom sina me den hin council takun mi kama medu dekekun ar mi on draft paper me har ekola wala vi 26 september wanadu on tourism industry ke stakeholder unna ki e bashinna e paper ge industry comments ang ega phone on me balani ama nimma adavi mi september nime hisabang arna mi gawad ekola wadavi adi kanuna gannanje koda badule ya gulin gannanje koda badulu edge office medere ko me raitu majdi phone wa hisab de bene ko den arna mihar tawal kore famiyati 1 january 2022 wana duhu feshigen mi homestay ge hudda noni mi homestay hudda devenekama adi midasuta ku tereng arne mi danna afwane molaka atolu diggaruga hama emme furatam migota rajana faturveriya marhaba denno ministry ha sarakate hingan gota besrawale fa wakama den iturang hama madama government session ga mi huriha kamaka mi mihar koramanda masakattaka adi hama session ga mi maluga tereng itura den hori kankama gole gotam hama tafsir presentation ne madama irat ko ver ma ti ko fana hosha barabar shukr ආද ශර්වෂ්ගේ බදලුග ජයන් බෑර වඩන්න වන ජයන් කුරියක් ගෙන්දවා Ashkure Shamon, the Malon card, Safan Wingeto, Mafprava Talon video was of Kolam band and low bandwidth notification of me as Arafanima. Me Ministry of Finance on March Mahome Baby and their policy conference ga for a commitment taka Gulegotung Chitan Navanama. Dekama Muti. Furatam Kamaka finance ke furatama commitment taka meti amdani hodidane gottaka amdani council taka nagana gottaka dem moli budget process himene gota me tafsili mawlumat for kodino me gotung a council ta intihabagen diuma ves kuligen June mahoga terega argument wani me huriha councilor unna malit ga ganuna gavaduge tammen program hingafa den council ta hoga amilla budget ge iturun Moli dawlati public financial management ke kankam bes hinga gota kandal for usulta council taka enguma kiwes muhimmakam gotuga almen deke de me training ga bani council ta go budget ha gole kankam ge iturum me pfm ma gole mawlumat ves for ko dif de me ge iturum ves sama waki council taka finance undani hama training program taka me session taka mawlumat session taka hama hingamo then Korean with Tanoga was Hamalming Hamami Waki Council Takabes, Council Takung Edwada and Navanama, session Tahama Korea Kenda Montana. Then Algun Hamfa, Kolam Benum, me Council Takum budget Tayar Kurma, Tamfils Kurma, Golegotum Finance, also the Kandala Favana, Gazetka, me Shayuko Finance Ministry, website me Usul Fenangonane. Then Usul the Hurikankam got Tafsil Alming Maganogotika Ganuna Gavad Giturum. Me session taugas me dani demo adi madama ga session ga salmeng udasa gotega me kore kankama padadan then devana commitment gotu ministry ge side meti lamar kazi ganuna genesfawa islahataka guligen maliyat ga ganuna sha den gawada gennanje he islahata genamga masakata kuruma then lamar kazi committee me maliyat ge
committee LGA council taka me balutaka gole goto mawlumata for kotino mi maliyat ka ganona la markazi ganona ga hore foshwarun taka guligen geneve magan islahata terega mi himene kankama balala ero mi council takun loan dinuma darani neguma gole kankama mi address kurma goto maliyat ka ganona gen jehe islahata nge himene then devana kamaka balala la ero mi council takun naga daranya dawlatun guarantee devena hamataka then council takun mi henem faranta kun naga mi daranya guarantee devena hamataka address kurmaga islahataken himenena en timana kamaka council takun amilla faratakan hidinu magule goton himne fawa islahataka himen de mege to mes baikan kay bore ek magan gotekga halon fa kollam benu mani meduga mi wagot fa kollam benu mitin kanta then MP Alinias se fa kore bigota bill miharwani june moga terega majliha hushaheli committee stage miharoti de maliyat ganon de dashun hada gawatak gennan je islahata ga masakin hamal ministry of finance ga miharus medani kuramon den hama ganon gen islahata fast gen daha awahaka nimsakata bes almen hama nimmal wen kom balan den ganon genna islahataka migawada genna islahata nimunuha awahaka council takasha den hama mikamaga himene huriha stakeholder na islahataka gule mawlumat almen dinuma session tak hamarawa kuri genda e inge to mi de commitment akule goto paing update ki ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಜಯಾನ್ ದೆಂಗ್ ಆಗೊಂಡು ಕುರಿಯ ಜಹಿಲಾನಿ ಪೆನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೀ ಪೆನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಮ ರೇಫಾಮಿವಾಣಿ ಫುರತಮ ಪೆನಲ್ಗ ಹಿಮನೆ ವಡಾಗಣ್ಣು ಬೇಫಳು ಎ ಬೇಫಳಗೆ ದಾಯರಾಗೆ ತೆರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಲಾಮರ್ಕಸ್ಕಂ ಹಿಂಗುಮ ಬಟ್ಟಂ ಕುರುಮ ಮಿಹಾರ್ ಕುರಮುಂದ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಏಕಮ್ಗ ಹುರಿ ಗೊಂಜೆವಂತಕ ಲಾಮರ್ಕಜಿ ನಿಜಾಮು ರಾಜ್ಯ ಹಿಂಗುಮ ඒ ඉදාරාතකුන් ගෙංගුළුව අමාස්තකා බෙහෙකොතුන් පෙනලිස්ටුම් මවදුමත් දෙවුම් ඒක ෆහුන් අවමෙන් මේ වගුත් ඔවිජ්ජියා මිහාර අනේ මේ අවමෙන් සෙෂන් නිම්මාදම් යති බාරගඩි බෑග එවීම වගුත් ඔතියා අවමෙන් සුවාලවස් කොමස්වරක මේ හුළුවාලා ගොතන් එහෙම ගායගණක විහිවරක මිනිට අවමෙන් කුරිය ගෙන්දානි පෙනල් ඩිස්කෂන් ගේ මේ මවදුමත් ෆොර්තම අරුවන් දෙක අවුත් මේ කොමස්වරක සුවාල්තක පෙරල්ලා කුල්ලා ගොත බ්‍රාවා ෆොන්නානි දැන් කුරින්වස් දන්නවාදී හැම මිහාරුග මාර්ච් මොග තෙරේග බෙවුණු ෆොරතම පොලිසි කෝඩිනේෂන් ෆෝරම් ග ගින කන්තත කාවමෙ මේ මෂවරා කරේ කන්තත කුරන් අල්ගොම නිම්මි එකතු මාලි ගොතු ලාමර්කස් කුරුම කවුන්සිල් තක දූ කරවණු බාරතක local tourism agule kankama council takum bimbeenun kurma land use plan adi lamurkazi nizam fushwara ganun ta badal kurma gule gotu aguma mashwara ko kurana kantatake kandeli panel discussion fettumu gotum furatama huriha panelist unna ves kollam beenuwa swalaki lamurkazi nizam kuriyarwa fakka kurma policy level ga ಪೆನಲಿಸ್ಟುಂಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ತೆರೆಗೆ ವೇತ್ವೆದಿಯ ಹಮಸ್ತೋಗೆ ತೆರೆಗೆ ಈ ಕುರಿಗೆ ಫೋರಂ ಬೇವುನ್ ಫಹುಮಿ ಹಿಂಗಾದಿಯ ದುವಸ್ತೋಗೆ ತೆರೆಗೆ ಕುರೈಫವ ಮ್ಯಾಗಣು ಕಂತತ್ತಹಕಿ ಕೊಬ್ಯಾತು ಫುರತ ಮಾವಣಾನೆ ರೈಸಫಿಹುಗೆ ಪೊಲಿಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಹಮದ್ ಹಮ್ದಾನ್ ಅವನ ಫುರ್ಸ ತರ್ವಾಣ ಹಮ್ದಾನ್ ಕುರಿಗೆಂದ ಅರ ಕುರುಕೊ ಗೆಂದ ವಿದ್ಯ ಅವರ ರಂಗಳು ಅವಮೇಕ ವಗುತು ದತಿಕ ಉಳೇತಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶಮ್ಮುನ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೀ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾವೆರಿವ ಹುರಿಹಾ ಬ್ಯಾವೆರಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರುಂ ಮೀ ಅದಿ WDC ಮೆಂಬರುಂ ಅದಿ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಕಿ ಮುಅಸ್ಸಸಾತ ಹುಗೆ ಬೇಫ್ಳು ಮೀ ಅಳುಂಡು ಸ್ಪಾದಾನ ವಿಹಾಸ್ ಕುರುಕೊಲ್ಲೆತ ಶಮ್ಮುನೆ ವಿದಾಳು ವಿಹೆಂ ಮೀ ಅಳುಮೆಂ ಮೀ ಲಾಮರ್ಕಸಿ ಗಾನೂನ ಗೆಣವುನು ಬದಲ್ತಕ ಏಕೀಗ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿದಿಯ ಹಮಸೆ ಅಳುಮೆ ಮೀಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಮೀ ಫುರತಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಫಹುಂ ಮಿದಿಯ ಹಮ ಹುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಪೊಡ ಅಳುಮೆನ ಮೀ ಫೋಕಸ್ ಮಿ ಕುರೆವಣಿ ಹಗೀಗತುಗ ಅಲಂ ಇಂತಿಹಾಬ್ ವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಏಕೀಗ ಮೀ ಅಳುಮೆಂ ಗಾನೂನ ಗೆಣವುನು ಬದಲ್ತ ತಂಫೀಸ್ ಕುರಂ ಫೆಶಿಮುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ವಕಿಂ ಹಾಸಕೋ ಮೀ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಂ ಅಲಂ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಬೂಮಾ ಏಕೀಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ
mi almen mi lamarkas gaanuna genunu badaltaka ekiga libigendiya bodati bharata e bharata tanfiz kurumu council taka sarukarge faratun ehi terikam for koddeven huri dimadun ehi terikam for koddinu engewadanwana fadan mi mp ali niya aves faha kurevi gota miwagut council takun embodo hamit kame digen kuriya migendani council tahuge mi taragiga plan tayyar kurma land use plan tayyar kurun ehma mi sarukaruge warabbodo ahamiyat kame din demum midani e process ka council taka vedeven wen ehi terikan for koddinu hama yaeku council tahuge ihtisos kandeligen diuma ekiga council taka mi wasil taka adi e wasil adi council istos ke mi milku erikam miharu libi fuma ekiga mi ebuhuri mi e process terega ves rangal kurang huri baवर kanka ehma mi sarukaruge faratun council taka ekiga warak gatun emasekketta mi kuriya gendiun hama eya ekiga mi council taka dimave fabae embode dimave fen embode gonje humaki mi ekashigenwa wasiletta council taka libidi fanetun sarukarun lamarkas gaanuna gena badaltaka ekiga dawlatu budget ge wakin sette miyoti council taka khasa kureifa ehma mi budget goligen council taka dimawa datita kan hallu hodun mi midia hamastoge teregalu menna mi warabodu masekketake kuran jehunu ek kantan eives mi mige iturun alumen mi council tan intiha buma ekiga sarukaruge mi siyasatu tak council taka hissa kurun ei alumen mi warabodu ahamiyat kame digen kuri kame mikamuga LGA ge hiterika warabodu alugun menna libigen dia council toge tarakki ge plan tayyar kuravigen dairuga sarukaruge siyasatu ta mi council taka safu fotun ei muhimu kame council tahuge mi rajyashuge tarakki ge plan mi rajyege mi national level ga mi kandayal furi siyasatu taka adi mi tarakki ge misraba elain mumaki muhimu kame ehma eves alumen mi waraboda mi focus kuri kame alunu mi hisabun koru kollana mi alumen mi faha kolli magandu gotegge midiya hamastere alumen mi focus tigen kuri kantatta बराबर शुक्रिया हमदा हमदे गालू नाडे फुर्सत अरवानी एमपी अली नियाज कमिसेचे विदाले देव कन्ने एमपी शुक्रिया मैं नौलत तगलतो मैं रेडी वेतो फरसा कुरे गिंदा అది అవునండి అవగమే రైతు మధ్యగా మాగండు దౌరకం ఉన్నాని గాంతం హెదు మది గాంత ఇస్లాకురం దెన్ సర్కార్ జవాబుదారీ కురు మసకి దెన్ లోకల్ గవర్నమెంట్ అథారిటీ జవాబుదారీ కురు మసకతకి అవగమంటే మండేట్ ఉన్నప్పుడు మసకి అవగమే కురముందా అది అవన్ శుక్రుడికమ పా కురం లోకల్ గవర్నమెంట్ అథారిటీ గవర్నమెంట్ నా దగ్గరగా మసకి కురుముగా మీ రంగలో माहौल वेक्का ಅವನ್ನ ಎಮ್ಮಿಸ್ತಾಬಕ ಮೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ್ಮಾ ಎವ್ವಿಷ್ಟಮಕ ಹುರಿಯ ಕಮ ಗಿನಕಂ ಕಮಗ ದೇವೇಕ ಎಹನಂವಸ್ ಅವಗನ್ಮೆನ್ ಅದಿವೆಸ್ ಕಂಬಡುವ ಬೈ ಕಂಕಂ ಎಬಹುರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕಂ ಎಬಹುರೆ ಸಕ್ವಾತ ಮಸಾಲಾ ಆಸಕಂ ಹಿಟ್ಸೋಸ್ ಮಸದಾಕ ಎಬಹುರೆ ಎಮ ಏಕಂಕಂ ಸರ್ಕಾರ ಗತರೆ ಮಸಕ್ಕ ಹಲ್ ಹೋದನ್ ಮಕಿ ಅವನ್ನ ಕುರಾನ ಕಮೆ then midi hamastogu terega meti wara baaru gaanta normen hisaba difa e gaanta islahakon viha sabahaka nimmuga masakken kurani mi awan dannawada nawme comment mi rayite malliga bile khas kurma nuwata masakke kurumunda usulaki fratama bile ngama mi ibtitai bahus niumu faho e hakaru gadirge bahus rayite malliga talamuga daane एफओ रईतो मध्य थलम में कोरने कमाबे कमिटी आमा गवर्नमेंट कमिटी तक में कुरा कमासते कुरा गोतकी प्रथम आमु गहियाला निर्वादने
Ruwadama Faho Kamabe Parata committee Geneske Maudum at Safran de Parata Kanala Ekan Kon Name of Faho then Dirasa Kurma Dirasa Kurane Dirasa Kon Name of Faho Ambra Anikavis Kalama Fonaga me Antona fast one hema ಅವನಿಗೆ ಉಮ್ಮಿದಕಿ ಅವನು ಕುರಿಮಿ ಪಾಹಕೊರಿ ಲಾಮಕದಿ ಗಾನ ಫುಷವರಾಗತ ಹದ ಕುರಿಹಾ ಬಿಲೆ ಮಿಹ ರೈತ ಮದ್ದಿಗ ಮೀರು ಉರಿಹಾ ಬಿಲೆ ಅವನ್ನ ಮಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಚುಟ್ಟಿಯ ದೇಂಗೆ ಕುರಿಗ ಹಿಮ್ಮು ಅವನ್ನ ಸುಂಗಡತ ಹೇರಿ ಇವತ ಕಣ ಏ ಅವನ್ನ ನಿದಿ ಹಮತು ಬದಲೆ ಮಸಕತಕಿ ಅದಿ ಕುರಂ ಅವನ್ನ ದಾವ ಮಸಕತ ಶುಕ್ರಿಯಾ Arbada Shukriya MP Deng Awan Fursat Arwana Meya Ali Nizar Asa menurut pada Korea gitu. Me, kalau sedang nawani mi pada orang masyarakat kurang, ma faham topik balar orang kurang tajriba orang tenne bene deng me orang ngadi mi counseling ayata hataror ka mas mi midani deng mi mudda tuge terega orang kan tenne bene kanuni huregen orang nueda kamen ekkama karan kabul kurang orang kabul kurang Ganuna mi Ramurkazi Ganuna Fahum Genuna Afghan Islaha Novan Islaha Fahu Armena Masaka Kurumuge Inta Minta Barapota Fula Famuti. Emme Muhimu Kamagoto Garan Faha Kola Moti Council Toga Amdani Turukuruma Fula Daira Kadefa Fursat. Mi Argument a Ganunu Tereng Elibe Fursat explore Kuram TV Council. Then Armena technically Livenji Hiterikan Akamiga Venumwa Ahakarma Faha Kola. Mi getereng hama mi vifar kurawa kalme tekewe raluminge intaka minta puri mimbara alumena kurevena kankama fula daira ka bahus kuranga pichi den alun gabul kura gotun nama council taka emme muhimmu kamake gotuga kuranje point kama kiwese council taka amdani turkurum ami dawlatun libe echegge nisbe wara rangalan hama ganunu ga mihara ekashe eli khanda eli fayet ehemwima eyakun hama gayamus rayatun kura ummida council taka detere kura ummida Argumentaka kankan ukure midannawa dawlatun libe pachettaku den PSIP tereng ehenihen gotum argumentna libe chekarun barosa wamiche ehemwima council taga amdani ituru kurumattaka kanka kureva den hama MPs wa kore bihen mi ihtisasta khande elifa mi ade sarahaddu gahuri rattaka palutaka giritaka ad demme suri tantanuge bharata council taka valibe eves war saaf wange baje clear wange baje koba kan chisake engen baje council tak den egi tura mi fushora gaanu tak mi islah kurang masaka kurang dakama hama mi MP alinya vidalu argan sebe enge hama kan ka kuriya daka enos mi lamurkos kure garuna mi tajriba kuri dihawara kan haru teregas fushora aero argan majili goluna swastro ka gaanu no kamabe enos emme gaanu islam kure dihawara kan haru di ehemwima maru gabul kurane miharo evure ma saaf niyate sarkaruga mikamuga ekkan gabul kuran adihama mikama gulumur guriya faratages niyam mikamu saaf ei mihar lamarkazi ganuna migenewunu rangal islahu taka balaru almena sarkaruge niyata deeteralu shakke nukura rayatun majliyu gama tibbe vilastari memberna deeteralu men hama shakke nukuran e ganu taka islahu genes de banakame shakke okkamenu ai e ganu taka islahu nanna hindaku almenna kankan kurumuga hama pushwe bara Hasagotega bimbima behe kankan nimumuga hama warab bodu kusherun taken ebuhuri den mimiga mi ganu ta islah kurma pawes alonda hama den hama dannamangoti mi council takun kankan kurumuga emme fasehe wada gota kumoti almen kura kankamuga huddata mi den waki bayko tibuma bura almen report kurane bayko tibum miga muhim almi denne almen belenori parataki LGA wairu adi demves bima behe ehen kankam bes adi den ehenihen kankam bes kuranjihe faratan honne e farat hake almen council nimmunta hoge hudda de farat haka vejjenama council toge masakke e almen hafta etere nimmanjihe kankam hataru fasmaha digulande e ebbes faratekke kushe ekamuga oyegen wa kamen no sarkaruge kankan nimmuga honna idari mi digulagen da kankamuge terega himenigen dan alum hama kuda mihar kura tajriba ge kuda misalan danno afan alume minimmi addo city ge bintuge kuli khandalan alume nimmi
den alumen air warak kuda kuda kuye gaganda ka dehas fassate ke tinha sakaputu bimaka eba dakka fassate hasate kain ha rufiya ge kuliya ba dakka ayna saddu ge bimuge kuye kiyenu alumen miharu bidal dafinama gaganda ka tin 4 rufiya en abade akaputu ke agu miharu bara em alumen minimmi emme kuda ge vifare ge beenuma rufiya pura kuda age mushelen kama rufiya emme minimum age ge gotu kan kande adi ehenihen kuye gene badata kalmen usutake kandala council nimma pahun LGM husalagen LGM fono format kan almen fono agen bes gazette nu kurave almen LGM fono ni gazette kurwa den ehenemis adis gazette nu kurave den mihar AG ge dafayaka fono wa kama almen mawdumat lipeni mikamuga midiye gaganda ka timmastus mi mihem waru mi agreement tan anupuravige hama e baade warakina bintahuge weringe shakwa ehme mikada kanka mi waran aada kamaka waka almen nimma nimmume paho ejiga dafa hodu masale nu ehnames mikada fushwarun taken eburi laswa kantat taken buri account takum mi tajriba kurakan almen gabul kurave ehbima mi den almenna adi mi ma gina kankame mi almenna dimawi ma gina kankamege tajriba hasagotekka gaanuni waaka dekevero gaanu tere magina kankama dimavichikama gunan atankolen avas ei argumenna mi kurewunu hatarumas destul kurunu tajriba balar algo dannawani mihar gaanuna gene for islautaka balar e gaanuna tawge tereng council taka hama masakke kurumuga ebbe surahen ekkama algo hama gabul kurane adi miada hama en ayro algondaka fushwara masade ga argumen nimmanjehe nimmumeka argumenna ebbeskam urehege gotuga gaanuna befenne ehwima de fushwara masraten ebuhuri ama algon hama saaf komitan bi ahasa gotu ga bimuka kankamu gaden algon hama faha kollani nimmalumu kuren san faha kollan ote mi denne wihen gaanun tereng huri masrataka gaanun takun huri luitaka adi viafarege gotu ga adi amdane dibigatuma adi minum ves huri kankan kurumuga huri kankan tajriba kurang council taka fursate ban ehwima e tajriba kuruma boduko masake kurang bache vifarita hoduma vifarita kuruma adi bintan heyogotuga veenon kuruma adi mikankan kurumuga council ebaje tajriba libigan guligen atol council ta karat council ta adi city council ta guligen kurave masakatan higane ama argument rangal natija mi ke libigen dana an dannawani argument kura tajriba ka hama gamas hama ufada ku dannawan wati ganuta genevo mihar hur islah ta ka argument hama mi damar kase ganuta te raitone hidumad dinum ga argument hama kamyab ta libe halatuge miyogu tamal शुक्रिया शुक्रिया मैं अदें आवनाने मी फुर्सत में अरवाना लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी सीईओ वार कुरुको सीईओ एच विदावल देवा शुक्रिया शम्मा मैं अर्नस्ट बाहर को लांटे मैं हमदन के बाहर के करने बने वाला बोर्ड बे अर्नमेंट के मैं बैलेंस कावा पूरा बैठे मैं एम बोर्ड कम का अर्नमेंट इसका दिन मैं बेट पे दे हमस तेरे के हम बे हॉस्पिटल का फैमिलियराइजेशन ए अलग मी council tang hawala wedage irumiyati bævaru masuliyatake mi mandate kore fa qanunu ehma aruna gabu korodi ebe furna ebe numba mi assistance capacity building e kantana ki arumen imme iskame dikin kurenjen kantakani hasako development plan land use plan amika kantata fuderaka technical masakati gawa karna mi dakkare adi mi house bodaka raitu ke bævaru ma mi himanagen mujtamaga eki muhimu focus group tabas ega mi bihunge views simene gota reflect wa gota mi tayar kuranje plan ta ke wa ka tekeveru almen visnuni mikama baki hama has samakam digen almen we have spodaka council ta mikam ge training ta ka familiarization session ta legu ei waran iskamele goto dal dofala fa ko benu be mikamuka hama huriha relevant sarkar idara ta kumara kuriya me balu me delba the finance ministry was far for the from malit kanuna gavataka amuveri kurma they have the ever ginadu session ta ke from mas nangwa detti ina mikam ko be from ge bardo ngal bara poda fa ko benu be then ek itura alna danwal benu be furtama conference ka fa ko be magan kandata ke hame kane kanuni kandata ke nu kommes warka siyasat ta ke ek ministry ta ko ke mi functions ta ada kurumga mi तारज़वा कंतत्ता के वैसे SAP का बुरी मी कंतत्ता SAP का तो लिए फोर्टा सदेगो था नुइगा कम अबे साल में ना फाहा पूरे फिर कंतत्ता बुरी
Mika huriya ka mega follow-ups ta maru me de regular ko hatu finance ministry ya tourism ma planning ka relevant ministry ta ka ekika mi conference hameyan app de beflu medeva update ka mi warbodu mi follow up kama alun gabu karani alun men kuriya gendia follow up masak ta ka kives kanta e badal ta genewe to ensure kurma den e ituran faha kola benube alun men mi ebiniyat faha kurebe gaanuna genewe badal ta kuka mi gaanuna mushale ke mi islam ta ka adik majlis talma mushale ke dil ta ka comment kurma bas alun men war boda engage wada gannawa lamakasi committee na adhin committee ta bas me ekam alun faha kola benube ekam ga alun men eme boda iskame mi deni council tawge interest ta rakater kurave to adi ni madu jehmunda kantata bes tankolam haluikon effective ko gende veto avanda eke me niza faha kurave misalaka datika mole by issues ta e bamure ei alun men bes ekani nunimmere me decision aka naade wen kantata ebore waki process ta alun men follow kurenje ehmima evidalu hen eke layers tak ke teren dairo eba laskame ade alun even we have spoke streamline kurevige vihuddata bes madu kurevi ebeflu midalwane me monitoring mechanism rangal kureveni kon avada hivani e process tampale avaswegen daane he avada sama gabu kureve eka diles taken ulekam ekam eyan alunda hivani hama solution take miharis midani mashwara kurevu alun gabu kuragotuka me rangalugotuki hama rangalu hadana usulta ka SOPs taken hedi fa hore janama regulatory mechanism men onnane in place council tawge masaketta enima walinge untaka ebeflunge ni masake kuriya gendawa ko monitor ko belunge ema alu members we have podaka udda dirma upore we have podaka me amas kurani guide pura me ade me resource me for kodde me tarege gotu LGA buma ema council taka ebalgundi barwet purwa befuna benwa hiterikam for koddi kanka facilitate kodden tibe bike kotuka rather than befulunge paratum nimmunta nimma paratake kotuge mudawla gabupure me dia intigali manala warapodan eka LGA ge macha mati kurei eka mihar LGA udde annani ves wara matukanta take ekamla samal pa shukran ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸಿಒ ಅದಿ ಅವೊಂಡಾನೆ ಎಸ್ ಸುವಾಲು ಅನೆ ಕೊಲ್ಲಾಣ ದೆನ್ ಮೇಯಗೆ ವಾಹಕಾಗೆಸ್ ವಿದಾಳು ದೆವ್ವಿ ಮಿ ಗಾನೂನು ವರ ಫುರಿಯಮ ವಾಹಕ ಅಸ್ಲು ಅವೊಂಡ ಮೆ ಸಮ ಎಮ್ಮೆನ್ ಗಬೂದು ಕುರ ಮಿಹಾರು ಎ ಗಾನೂನಕಿ ಹಮ ಮಿ ವರ ರಂಗಳ ಹುರಿಹಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಕುರೈಫ ಮಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಲಿಬಿದಿ ಫೊಯ್ ಮಿ ಗಾನೂನೆ ಲಾಮರ್ಕಸಿ ಗಾನೂನು ವರ ಬೊಡತಿ ಇಸ್ಲಾಹತಕ್ಕೆ ಗೆಣವಿ ಸರ್ಕಾರ ವರ ಬೊಡತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಣೆ ದೂಕೊಲ್ಲೆ ಫವಾಕಂ ಎಮ್ಮೆವೆಸ್ ಗಬೂಲ್ ಕೊರೆ ನಮೆಸ್ ಗಾನೂನ ಗೆಣೋಣ ಬದಲ್ತಕ ಆಯ್ಕೊತ ಆದಿವೆಸ್ ಬೈ ಕಂತತ್ತ ಕುರಿಯ ನುದಾವಾಹಕ ಹಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕು ಆಣೆ ಫಾಹ ಕೊರೆ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಲಾಮರ್ಕಸ್ ಗಾನೂನ್ಗೆ ಬಯಾನ್ ಕೊರ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕುಂಫುನಿ ಎಕುಲವಾಲುಮ ಮರ್ಕಜಿ ಫೆಮ್ವರ್ಗ ಎಕುಲವಾಲಂಜೆ ಸಿಯಾಸತ್ತ ಎಕುಲವಾಲುಮ ಲಸ್ತಕೆ ಕುರಿಮತಿವೆಗೆ ವಿಎಫ್ಆರ್ ಕುರುಮ್ಗ ಫುರ್ಸತ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕಂ ಮಿ ಅದಿ ಲಿಬಿಫೈನುವೆ ಸರ್ಕಾರ ತಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತಕ ಆಯ್ಕೆಗ ವೆಫಹುರಿ ಬಿಂಗ್ ತಹುಗೆ ಎಬ್ಬಸುಂತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಬದಲು ನುಕರೆವಿ ಹೊತೀಮ ಗಾನೂನ್ಗ ವಿಬುಣ ಗೊತ್ತ ಅನೆ 7% ಫೀ ಬಿಮುಗೆ ಫೀ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಬಿಮುಗೆ ಕುಲಿ ನುಲಿಬೆ ಅದಿ ಬೈಕಾಲ ಫೀ ತಂಗ ಅದಿ ಮಿಸಾಲಕ ಅನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೀ ಮಿಕಾಲ ಫೀ ತವೆಸ್ ಬೈಕ್ ಕಾಲ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ನುನಿ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಹದಂಜೆ ಬೈಕ್ ಕಾಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಕ ಅದ ಮಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗ ಬಲಹಟ್ಟಂಜೆ ಹೆಚ್ಚೆ ತಕ ವೀಮ ಮಿ ದುವಸ್ತನ್ ನಗ ಐಕ ಮಿಕಂತ ತಕ ಹುರೆ ಮಿ ಬೈಕ್ ಕಾಲ ಮಿ ಲಾಮರ್ಕಸಿ ಗಾನೂನು ಗೆನೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ದೀಫುರಿ ಭಾರತಂ ಅದಿವೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ರಂಗಳ ಬೇನು ನುಕುರೆವೇಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಫಾಹ ಕುರೆ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಇತುರು ಈ ಇದಾರಿ ಒನಿಗಡ ಮಿ ಮೋಜಫು ನೆಗುಮುಗ ಬೈಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಹಮ ವರದ್ ದತಿಕ ಉನ್ನಕ ಅದಿವೆಸ್ ಸಮ ಶಕ್ವಾ ಕುರೆ ದೆನ್ ಅವಮೆನ್ ಎಮ್ಮೆನೆ ಸಿಂಗೆ ದೆನ್ ಆನೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗ ವರ ದತಿ ದುವಸ್ತಕೆ ಮಿ ಗೌಮ ಕುರಿಮತಿ ಫಮಿಯತಿ ಎಮ ಅವನು ಹಮ ಸುವಾಲಕ ಅವನಿ ದೆ ಮಿಹಿಸಾಬು ಫೆರಿಗೆನ್ ಅವಮೆನ್ ಕೊಂಕಹಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎತ್ತೋ ಅವಮೆನ್ ಬೇಣು ಕುರಾನೆ ಕೊಂಕಹಲ ಕಂತತಿಕೆತ್ತೋ ಅವಮೆನ್ ದೆನ್ ಅವಹ ಮಿಕಂತ ಕುರಿಯರುವ ಆನೆ ಅವಹ ಹದಂಜೆ ಆನೆ ಮಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ತಂಗೆ ಕುಲವಾಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗ ಮಸಕ್ಕನ್ ಅವಸ್ಕೋ
konkaala kantataketto algomen rawa foti mustaqbaluga mikantat rangaluko algomen veetwediya tan amura mi libigana viha savahak rayituna mi barwerikam forko dinma awan furtama LG ಗೆ CEO awan fursat tarwan CEO kuriya genda venut شكرا شمال مي شمال فاكر بي كوفيد के हालत के दिन आर में काबू करन काउंसिल तक बस हम मी बेफलोंगे मसक्का तक बस हम बार बड़ मी बुरु तक ngaraaf मी arnam faako lambenu be mi waaka denke veeru kaunsil ta huwa kurabaga ma gina dusta kennuwe mi covid ke bara mi gos weben asking maragina ratta ke monitor na levi befulunge maragina mi waako ta ka focus me hetu kuraban jehi wadagati mi rashuke kanka covid halat manage kurabunka de bara furiya me befulunge me balu de ba kan kurabi kina sarboda ramashikutana हम यह कंफर्म कर लें में मी सरकार को वर्ग ने इदारा तक के मी फोकस वेसमा मी देव मी एफर्ट्स एमांड काबू कुरे मी अलूर में इदे में आइडियल मी हलो मीनु का बाइक अंदर तकनी का उरिका मिसाल का शमुन पाक कुरे भी मी कुदिता फी द ट्रांसफर कुरुमा मी रेगुलेटरी अथॉरिटी मी रजिस्टर करूंगे कांता तक मी कांता तक कि अलूर में ना एक डिलेस पाक कुरे भी मी हावस एक मीटिंग्स तक को बैरे कमा बोले तो सिटी वेस फोन वा कम्युनिकेट कुरे फुर कांता तक मी कम डिलेस तक बोले कि अलूर में कंपोर्ट मुंता बस वाने अलूर में हिस्सा को then aluna mi media hafta ga bebul de meeting na ko bara umidi wahak ke mi visa kure we can go steps ta ke neki for ka pa ko benu be transport ministry ya ekiga mi fita uga wahak de ke mani ade etur economic ministry ya finance ministry ya mi nego tan aluna mi local authority the register ko mi ula business ta ka be from ga huri issues ta ko ba to identify ko ma bole ko tum badum be baba Miharu emerson ke bas bar halwi ko da kama armenna mama for then shaman vidalo je ko ba to armen ami uriya ta mi otta ga plan kura bakki avla gabu kure vedi miharu armen ke bas mi a board ka ikiga a policy direction ta ke bibi ade mi board ka council ke representation ne hove civil society ya ke areas ta ke representation ne hove avla ki gabu kure vedi kuriya otta ga alummen bas nakule ramal plan taken hediken daane mihan tega alummen he ministry taka ake ulike kuramuri kantaka ade alummen nukul bis ebefulum lamal kazi gaanuna fahi kuraba mi kurabanje masakketta mi fahi kurama mi e kurabanje kantata mi kuraba botuke mi monitoring na e kantata ke follow up kuruma alummen na boitake me Miharu sal mitennevi de shamuna ingwadanu adi mi ministry ta ke befulna waranga ingwadanu alummen constantly alummen consults ta raise pro mitani council ta ka dima da misalaka staff unnego muga budget ge da PSIP projects ta mi ekashani khandeli genda ta mi kaha kanto ge shakwata libe member ku alummen mitani hissa ko follow up kuram dan ha paakala menu council ta ka develta alummen na miharu badal bamun dative council to me boda raise kurava masal tan enani budget ke datkama staff negum datkama adi staff structure fast kurumga me delay nodati then staff structure was alunda me kabu kurani waran avaha me fast kurumge manual afeshi gendane civil service commissioner LGA mi discussion ta ke hinga for final kure forti mihar LGA civil service commissioner balani kon kan taketto me pass korule me ka kan ta clear again alak kureve kan ta bima anda himani ka giles ta by far le ekam ei excuse ka vegen wane malundis kabu kuran alu members ade hen buriha relevant authority with epaje ekika masake kuran lamal ka je kanunuka council तक देवी फॉर भारत में रंगला implement कुरे बे बेफर नाम actually एकंग practice कुरे बे नहीं होता मग फाई कुरा ए अलुम में एमएन गेवस एल्फो जिमा एकम आने तक नहीं एकम अलुम में देवन एक बार में कुरे बे कुरे हम सकते कुरान कम के यागिन कम बस फुर्सत तो का अलुम हम मुनिहा council का आरवा Korea CEO then agonane mi Raisu Jumhuriyage office policy secretary of Furusaterumu Kuring agona miswi coming a council takum wara hama shakwa kurawa coming a hasako atol council takum mi
අතොළුග හුන්න ෆලුරත්තන් මීහුන් එකල නුබෙලෙ හෙට්ටි මේ හදාකුවගෙන් දා වාහකයි වර හම දක්කා වාහකයි අද ඒගේ ඉතුරු රෂ් කවුන්සිල් තක ලිබිදී ඉෆ්සස් තෙරේග මේ ලිබිදී ෆුරි රත්ත ಬೇಣು ಕುರುಮ್ಗೆ ಕಂತತವೆ ಸೇಹಾ ಬಡ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೈಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೂನ್ ಕಣ್ಣೆ ಏಮ ಯಾ ಎಕೀಗ ಹಮ ಆವಣ ಅಣೆ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ ಮೇರಣಿ ಹಮ್ದಾನ ಕೊಬಾತೋ ಮಿ ಪೊಲಿಸಿ ಲೆವೆಲ್ಗ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ಗ ಮಿಕಂತ ತರಂಗಳ ಕುರ್ಮ ರೇಫ ಇಗ್ಗೆತ್ತೇಕಿ ಹಮ್ದಾನ್ thank you Shammun alund fashana Shammun emme fahum faha kurevi kantaka gulegotu mi Shammun efaha kurihin alun menna hisabavas mi hama war bævaru mi eba ade mi hasako faluratta beenu kurma gulegotu දෙතින් කම හලුන් පහ කොල්ලන්න එක්කමකි මේ ලාමර්කස් ගානුන අලුමින් ගෙන බදලා එකීග ඉහිතිසෝස් කණ්ඩයිලි ෆමියති දෙන් ඉහිතිසෝස් කණ්ඩයිලි එන් ඉරුග මේ එබොවේ හම මේ දැන් තිවිදාළුවහෙන් වර එහා ඩීටේල් දැන් නෝ මිහාර ගානුනුග මේ මිසාදක රශෙක් ඉහිතිසෝස් ගහිමනේ ෆාලු රශෙක්ග කුරවේණි කොංකං කමෙත්තෝ නුකුරවේණි කොං කමෙත්තෝ ඒ නමයි සල්මෙන් මේ ඒ ගානුනුග වෙස් මේ බයාංකුරේ ෆෙක් ගොත ඒ රශක ඉහිතිසෝ ෆාලු රශෙන් එරශෙක් ඉහිතිසෝස් ගහිමනුම එකීගහගේ ගතුග ලෑන්ඩ් යූස් ප්ලෑන් තයාර කුරවේ ඉරුග එබ ජෙහේ කණ්ඩායලෙන් එර රශුග කුරවේණි කොංකං කමෙත්තෝ එහෙම ලෑන්ඩ් යූස් ප්ලෑන් තයාර කුරුමුගේ තෙරෙයි එර රශෙක්ගේ මේ ඉහිතිසෝස් රශෙක් ගෙහිතිසොස් ගහිමෙන මේ ෆලොරත්තකුගේ බේනුම් කුරවෙන ගොව්වෙස් හැගේගති ලෑන්ඩියස් ප්ලෑන්ගේ තෙරෙයින් තයාර කුරමුන් විගෙන් දියුම් මුහිම්මු දෙන් අන්න මේ අනෙක්කමකි මේ රශු කවුන්සිල්ත නූනි සිටි කවුන්සිල්තහුගේ හිතිසෝසුග නුහිමෙනේ ෆලොරර රෙහි නමයිස් අතොළුගේ තෙරේග මිහුන්න ෆලොරර බේනුම් කුරුමා ගුලේගොතු මේ ගානුනුගෙස් බයංකොෆ්ෆයි බොයේ මේ එරර්ර අතොළු කවුන්සිල් නූනි රශු කවුන්සිල් තක බේනුම් කුරවෙන උසූතකේ මේ කණ්ඩාಳන් ජෙහෙනකම එම ප්ලෑනින් මිනිස්ට්‍රීන් එබදේ මසෙක්ක කුරවමුන් මේ ගොතන් හොලේ ෆලොරර්ර මේ රශු කවුන්සිල් තකුන් නූනි අතොළු කවුන්සිල් තකුන් බේනුම් කුරවෙන මේ නිසාමේ ගායම් කුරුමට්ටක මේ උසූතකේ තයාර කුරුමුගේ මසෙක්ක දැන් මේ ඒක එක්කමකන් අලුන්ඩු දැන් මේ කොන්ෆරන්ස් කි තෙරේගේ සලුන රංගලු මස්වරා කොද්දම් වෙස් එක්කමකි මේ අතොළු කවුන්සිල් මේ ෆලුරත්ත රශු කවුන්සිල් ගේ ඉතිසොස්ග නුහිමෙනේ ෆලු රශෙ වෙජ්ජියාමු මේ බෙලෙහෙට්ටුන් හවාල් කුරානි අතොළු කවුන්සිලාතෝ නූනි රශු කවුන්සිලාතෝ මේ හගේගත කොමස්වරගේ ඩිබේට් මිකමුගේ තෙර අලුමෙන්න වෙස් සම මීග මේ අලුන්මෙන්ගේ තෙරේග වෙස් සම ඩිබේට් එක්කමේ එක්කොළුන් මේ මිසාලක ඒ ෆලුරම් මේ හිමෙනනේ මීහුන් දිරුලේ රශ වරක් කෑරීග කම වඤ්ඤාමු එන් ආගියුමන්ට් එකේ අස්සු ඒ මීහුන් දිරුලේ රශෙක්ගේ කවුන්සිල මා ෆසේහවානේ එර බලහට්ටන් රශා කෑරී ගොතීම රාද දෙන අතොළු කවුන්සිල් එහෙනමස් අනෙක්කොළුන් ඒ අතොළුග හිමෙනේ බෑවරු එහෙන් දීහුන් දිරුලේ රර්ර වෙස් එබහුරි අතොළු කවුන්සිල්ගේ බෙලුම්ගේ දශු ගොන්නකම වඤ්ඤාමුන් ඒ ෆලු රශා තංකොල දුරුග ಹುಣ್ಣ මීහුන් දිරුලේ හැ නමස් ඒ අතොළුගේ රත්තක මේ ෆසේහවානේ ඒ ෆලු රශෙක්ගේ බේනුන් හිෆුමා කන්තත්තහුග ඒ රශු කවුන්සිල්ගේ බෙලුමුගේ දශුග එරන් ඔතුමුගේ බදල්ග එහෙම මේ දෙකොළවෙස් එබුහුරි හගේගතුග මේ ආගියුමන්ට් තකේ මේ කොම්මස්වරක ඉතර මෂ්වරා කොල්න ರಂಗಳು ಕಮೆಕ್ಕಣ್ಣೆಗೆ ಅಸ್ಸು ಕೊಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಬಾತೋ ನೂನಿಯ ಹಮ ಅತಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ದೂ ಕೊಲ್ಲ ಅತಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕುನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಕುರಾಣೀತೋ ರಶ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ ಮಶ್ವರಾ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಎ ಫಳರತ್ತ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟುಂ ಹವಾಲ್ ಕುರಾಣಿ ಸರುಕಾರುಗೆ ಮೀ ಸ್ಟೇಂಡಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿವೆ ಸಮ ಮೀ ಫಳರತ್ತ ಬಲಹಟ್ಟಂ ಫಸೇಹವಾಣಿ ಹಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕುನ್ನೆ එහෙම ඒ මගන් අලුවන් මෙ මසෙක් එක්කුරණි තෙම් ෆාහ කුර විතුරු දෙකමෙන් එයි මේ බිම්තහුග ඉෂුග හගීගතුග මේ කුරින් මේ ෆාහක් බයින් එහෙම
mi befulum wes faha kurevihen la markazi ganuna migeno badalta kaki galun men imme challenging kamege gotuga miyati hegegatuga bintaka gule masalata emme bodu eden mi mp niya wes innevi mahama emme bodu issue aka alumenna wes mi faha gawani ane bima behe ganunuta legal framework ga mi huri fushu erun taken adiwes ebe hutte mi la markazi ganuna ekiga එහෙම මේ එකංකං හල්ලු කරවුන් වර මුහිම්මේ මේ අලුමෙන් way forward එක කණ්ඩාලා අයරුග දැන් මේ මිහාරු මේ රරෂුගේ mi dawlatuge mi agreement kurei fahuri bintakun mi council taka mi rent hoda dinumattaka alun men mi ganunu ge gotan emasekketta miharu hama mi warabod progress me kurevijje ministry of finance mi eki lga eki ga masekketta ke kurevi miharu alunda mi miharu huriha council take ge migotan huri badal kura agreement badal kuranje huriha land take miharu huri identify kureifa mi agreement badal kuruma taka kuranje masekketta miharu oti kuriya kuran mi den hama ya ekiga mi dat transport fee council taka dinuma gule gotun ekama gule gotun mi finance ministry ya transport ministry mira lga adi alumenna ekiga smaragina masekketta ke kurei foti mikamuge commerce farge challenges taken eba huri ekkamaki mi vehicle registration ga huri issue e zone taka registry kureve iruga hagigatuga mi council taka mi fasa bala gannani e zone aka registry kureve vehicle kunto nuni e rashegga duwa vehicle kunto mi huriha kame adi itura fine tune kuranje he kantattake migamuge terega sebhuri namas mihar mashwara kure feben hama mi revenue collection of council takun kuriya gendevene gotaki kobat adi ekama beenumwa mi system ta develop kurumuge mi masekkes miharu dani kuriya alurmen irad kureviya mi hama e masekketta kuriya gendana mi kankan tanfiz kuruma hama sarkarun mi kurang hori deng wen hori ha ebar malumen dene kamuge yagen kan arwa शुक्रिया हमदान देन अराउंड मी एमपी फुर्सत अरवाण गानू नकुदालुमा जवाबदारी कुरुनुगे निजाम के तेरेंग मी कंकं अवस कुरुमा मी तिबेफुन कुरवान कंत तैगी कोबातो कुरियंग तनुगा गान इतुरं एकदालुगे बावुगा मिहार सरकार शाला पोरी गानंत इस्लाहकों अवा निम्मु अवमेंगे प्रथम विष्णु इंगतो एम अवमे टारगेट नि कंडेली मी दावन मेंबायरा अवमें दावन मेंबायरा मिकन कुरुमा एमेबुल ए विष्णु मक्क मी वनीस काउंसिल तकम सावनु में कबू करने अदी कोविड के हालत गुड़िगें मी सही कोलिन रखल के हालत गानन विधि ए मुद्दत එහෙන් වෙන්න අවශ්‍ය මේ මියහරුගේ නියද වාමයර රරුගේ ලෑන්ඩ් යූස් ප්ලෑන් එක තරගී ප්ලෑන් තපස් ඒකුදවා දෙවිගෙන් දානකම අවොන් මන්න බබුල් කරවෙන අන්දාස කරවෙන ඒරුන් දෙම් මාසකෙත්ත මේ ෆෙට්ටිගෙන් මෙතනින් දෙන් කුරිම්ම සෙගෝරි කවුන්සිල් තකුන් තරගී ප්ලෑන් තපස් එකදවා දා මේ එෆ්‍රා තකුන් ඒරස් පාහක කොනි තරගී ප්ලෑන් තෝගා আদি කොම්මගතක वाहगत लेव पस एकन तंफीज न हुन्ननी तंफीज पुरंतिबे सरकार गे इदारा तकुं एककम होरसलाती नेद ಅವನ ಯಗಿ ಮೇ ಪೆನಲ್ ಗೆ ಬೆನ್ನವ ರೈಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಸ್ ಅವನ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಂ ಮಿಫಾರು ಮಿ ತರಗಿ ಗಿಫ್ಟನೆ ಕುಲವಾದ ಏತಿ ಅಯಿತುಂ ಪಾಸ್ ಕುರಿಮ ಐಕನ್ ತಂಫೀಸ್ ಕುರ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತೆರೆನ್ ದೆಂಜೆ बालुमे देने कम आवण मन उम्मीद को नदी ए मगम मसक कोरवे थंग आवण फेंगे तो मेगा देन हम एआई को तरगी प्लेन का रायतुम बेनो मकन का जेना दे एकं भाई को तो का फास्ट कर मक बिस कान लाजम न पर के दारा है समालवान जे कम को तो आवण में पागवनी
ಸರ್ಕಾರದ ಬೋವೆ ಅದಿ ನೀ ಓಮಿ ತರಗಿಗೆ ಒಣಿಗಂಡೆ ಎಫದವ ದಾಫ ಈ ಗಾವನಗೆ ಸಿಫಾಗ ನೋನಸ್ ಅವನ ತಜರಿಬಾ ಮಿಕರಣ ಎಂಡಿಪಿ ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ ತ್ಯಾಸ್ ನೀ ಆಶಕಂ ತ್ಯಾಸ್ ಬಾರೆ ಎಂಡಿಪಿ ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ ತರಗಿಗೆ ಒಣಿಗಂಡೆ ಎಫದವ ದಾಫ ಫಸ್ಟ್ ಹೌದು ಅದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ එම ඒ උනිකණු එබ සාෆ්වේ ගවමි තරගෙගේ විශ්ණු හොයිදිම එම එයා එලයින්වා ගොත රහතරගෙගේ කියනකස් අතල්තරගෙගේ කියනකස් ආම सरकार එක්ක මාසකි කරන ෆසේ මේ මුදට කොම්මකතෙස් අයතුම් වාෆෝ सरकार මේ ෆසහර වන්දෙන් උනානකම ගබෝ කරනවා එම सरकार බජට් එලොකේෂන් හැදියස් දෙහිනකම කුල්බස් එකකම ප්‍රයෝරිටි දෙනකම ගම්මාන අවන එබ්දසාරගම බුරණේකි දැන් තෝගේ එනු වහකේ නුජහාට කියන එනු කංකන් නොහිමනාට කියන හිමනෝම්බි තිබේ ෆ්ලෝම කැරි ෆෝරන් තරිකන් හුන්නා මෙම්බර දවත්ගේ බජට් බරෝසා නොව එකන් පොරවේකම වෙච්චියා इंगोंगे प्रोग्राम थे इंगोंगे एन नंबर्स विदेतरेगा फिते बेकते बे फोन होगा सरकार अदराई एगे गेद्दम होइगतुगा एम फोन दिबिगम ने सरकार मिकन नपुरी सरकार वस्यात देकोल गवर्नमेंट जहाफ किच्चे हिंगमक तांपीस कुरमक सरकार तरे एब्बानु देबेन कम नी और नहीं होने लेकिन वाने सरकार प्रायोरिटीज इन कम हुन्ना कम बन्यम एदिमाला एमिस्रा बक गवर्नमेंट देवितिया මේ පස්සාර වෙතරේක කන්කන් කරන පසේවන් ගානුක එබ සුරයෙන් නැංගේ තෝ ගානු හොරෙන්නේ කොම්මෙ वाहक बच्चागे कोम्मे प्रोग्राम नंबर्स टंकुरुमट्ट कहन नंबर्स सरकार बजट तिम्नु गया अदि एहनी कंकं सरकार प्रायोरिटीज कुरायरुगा दिमानुवा कम बज्जिया कंकं कुर्मा मी वस्तके उन्नकम मी कबु कुरनेमा एमग तलगी केंत मी ගෙන්දෙන් ඒ බුද්ධිවර කමෙන් අදි දවල්ට බජට් පරෝසාව කොටකුරු ඒ බජට් දෙන්නේ මේ local government authority අදි එහෙම් බේෆලස් පහක් කරපදන් අවුන බයි ෆාර බහි අදි සම බයි කවුන්සිල් තක හමයි කරේ දවල්ට බජට් මෙදේ ග්‍රාන්ට් මිය එකෙන්ද බරෝසා දවල්ට බැටුන් දේ ග්‍රාන්ට් උගා මේ රයිතුම් මධ්‍යම යගෙන් පොඩි තාමර්කසි ගානුග එබුණා රබ්බිකම් के हिदमत देवे बिंबर दवल्ट බජට් පාසා දෙमा कम रब्बिकम के हिदमत तो इतुर वाककम के वाकस देन ओन्नान रब्बिकम के हिदमत की गाणो कम्मे दादुम पुरा कानुतो के मच्च पुरी हिदमत देंजने एम बेनम मेंबर दिस पुरी के दवतुम पासा न देती आवरण में दो ग्रांट के तेरे कम पुरी हेनमस इतुर कंकम पुरुमा जाग होदाशे होदागे दवत के बैठ भरोसा नोवे आमदनी होदेने बद्दु होदागे तत्तका गुಳಿಗೆ सरहदी तरह की ගෙනවෙන කොට තිබෙන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තර අවශ්‍ය අවුන පෙන්නනේ හැම රංගල මාසික පුරා කොන්සෙප්ට් එකක් තිබෙන්නේ पर फुलादा रहेगा बहुत को මේ උරිහා अवेलेबल प्लेटफॉर्म तक මේ टेक्नोलॉजी बेन को के मासिक पुरा कोन्सेप्ट से बोल और मेकन का मारा बाकी ये तो ए और देखेगा तो මේ मासिक के कामयाब बात वर ब्रश शुक्रिया एमपी वर रंगल वाहक फ्लैग करने और दें मी हम वगुतस नेतुमा एकीगा एकमक हम सुवाल कुड़ा को बदल कोल्ला वागुन हम मेयर कार्य मी अरे मस मी और हम हालम बेणु मी दें हम विदाल देवाफी अने बाई काला गुंजो तक वाहक साधक मरकजी सरकारों नगंजे उद्दत नेगुमुगा मी एगुता कंतत बट्टा में फोतीमा काउंसिल तक लिबे मी लस्तका रयितुन देजे खिदमतक मी लस कं अन्नवाहक ಅವನು ಹಮ ಮೀ ಹಾಲ ಬೇಣುವಣಿ ಅಸ್ಲು ಕೊಬಾತೋ ಮೀ ಮೇಯ ದೆಕ್ವಡಾನ್ನ ಗೊತುಗ ಜುಮ್ಲಕ ಅಡೆ ಕೌನ್ಸಿತಕ ಮಿಹಿರ ಮಿ ನಿಜಾಮ ಮಿಹಿರ ಗೊಂಜೆ ಅಂತ ಏಕಿ ಮೀ ಕೊಂಕಂತ ತಕೆತ್ತು ಅವಮೆನ್ನಕು ಅಡೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲುಗ ರಂಗಳು ಕುರೆವೇನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಮನ್ ಮೀ ಅಲ್ಗಬುಲ್ ಕುರ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ಮೀ ಅಲ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಲಾಮರ್ಕಸ್ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿವಿ ತಜ್ರಿಬಾತ್ ಕ ಬಲಾರ್ ಮಿವಿ ದಿಹವರಕಂ ಆರ್ದಸ್ತರೇಗ मी निजाम रंगल कुरुमगे माबुड इलास्तरी विष्णु तके अने हें एयर दे मिवितना खांकं कुरम तिब्बे बेफ्लोंगे आरवंडका ओइकम कन देने आरमे मीग वाहक दक्कंजे फैक्ट वाहक नु दक्के आरमेन खांकं इस्लाहन कुरवेने फायतु इदिय तंत आरमे कन फिनिफाई नेंगे इलास्तरी कम मी सिस्टम निजाम रंगल कुरुम ए लामरकजी गानु नाफम बोडते हम उदगुतके हुरी कुरिय दिउमा
ඒගේ නතිජායක ගායකනක දිහවරකන් ආහාරව දියයිරු මාබොඩු බදලුතක නැනස් මිහාරු අල්මෙන්න මි ෆෙන්නනි තපාතු මන්සරේ ඒ ගානෝන බෙස් බොඩති බදලතක ගෙනස්කෙන් අදේ ඒගිතුරන් හම මි LGM බෙස් හම වර බුර මසක්කෙතකෙන් හම එබ කුරව්වා කල්මෙන්න කබුල් කරේ මි සිස්ටම මි අල්මෙන් හේනුමා එකු අල්මෙන්න ඉතුර රංගල පුරංචේ කංකමුග මෂ්වරාතන් මිහිගනි එහෙම්වීම මිහාරු මිගොත මිකන් කුරිමස් කුරයිෆෝ එන්නම අල්මෙන්න මිහාරු දක්කන් ඔන්නානේ එහෙම් බාහකේ එනස් අධිකිරිය අල්මෙන්න මි ෆෙෂනි කුරි මස්සතකාදී හල්ලුගේ වාහක අධිකිරිය අපි දක්කම් ෆෙෂනි දැන් මාගින දෝස්තකෙත් සල්මි දක්කනි හම මි මොඩු ගවුමෙක්ගේ ඉදාරේ හිංගුමෙක්ගේ වාහක අල්මි දක්කනි හම අතලුතන් හිංගුමුගේ මි කුඩකමගේ වාහක නකංකන් ඉස්ලාම් පුරමස් බහුත්තකෙන් නගාන අධි තජුර්බාතාකප්පව වාහකත දෙකේ වෙන්නේ විසෙන් වීම දැන් එහෙනවස් බයික්ගේ උමුරුන් හම දිහාවරක බාරහරෝ කුරු මුද්දත බෙස්නු එහෙනවස් මි එකංක නගලුනේ මිහාර මෙවාක මි දක්කන ලවම ශුක්‍රවරක මාක් හම LGM වෙසම වරන් හාස ශුක්‍ර හාසකම CEO option කරබම් ගෙන්දා මසකතාව වරහම හාස ශුක්‍ර අපි දන්නවා මිකම ගොඩගෙන දැන් මේ අර දන්නවා සුවාල ගොඩගෙන දන්නවා මොති මීග මේ හුරි මස්සලත මේ අල්මෙන් හම පාහක්ව ඒ මස් Harar Council takum sura City Council takum masjid dimawairan e masjidatan e bajihe arume hushahala LGF sushalam bi raitu majlihe be sushalam bi hama gaumi idara takuge hama huriha farattaka be sarume husahalagen eyan hallege waha karume dakkam bi anu gabul kuragotu beja mi gahama rangalu niyate eo niyate miharu mikamuga islah kurumman e ehmema ege fursatu arumen huriha council takum beenum kurambe mi local authority kumfuni ufedumuge wahaka aro arun paha kollan mi e gaanu tampis midene mi tasdi kuruma eko kurumutetege terega mi hama mi economic ministry gawad gazette kurawi ekama ega huri gazette gawad gazette gaba ekama kuriyaddan ebuhuri council taka wima akame kuran ebuhuri massatake ekama ege evara mashwara anukurawi ati midani දැන් ඒවස් මුද්දතු එහා දිගිකේ අරුන් දන්නා අරුන් දෙන්නේ මෙහෙන් හතරු මහෙන් හා දොස්තර අරුන් මෙන්න 40 දොස්තස් මසක් නුකුර අඩු සිටි කවුන්සිල් බලාරේ අරුන් පැන්ඩමික් තරේග මේ උලෙවනේ එහෙම වීම එනවස් මේ දෙන්නේ මෙහෙන් ගැසට් කුරවෙගෙන් ආම අරුන් මෙන් අමල කුර මිජෙහනේ ව්‍යාපාරේ කුම්ෆුනිතෝග ආමු උසූතක ආමු ගවායතක අරුන් මෙන් අමල කුර මිජෙන අරුන් මෙන් රෙජිස්ටර් කම්පැනි සල්ස් අඩු සිටි කවුන්සිල් බද්දල කුරි argument mi jeheni sarukaruge kumpunita registry kura usulta weteriya kono ekka kuraga enas council evima councilum kankan kuran jeheni mi tapato gotaka e aamu viapare kumpune registry kura henen argument kan nukurave aru kuda misalen ega nagafana MDA mi managing director en argument hushahalan eba jehe registry kura e managing director nagani kihinen heye alumen private buy and non wima council akon alumen hituhuri miheko genesken naga alumen namen hushele demoti council um fast kuran wihe council en udan kokgen alumen MD en hodam wihe secretary en hodam wihe eves alumen na liumu sarkarun kura kama midena alum council minagane dawlatuge gotuka dawlat tamsil kura bayge gotuka ahmema council um kura council um ekankan kuram wawe bararangala saaf ko lieven jehe එලියවන්නේ තියාම ඒක පාරා පුෂවරන් තකේ මිකාලකංක මාල්මෙන් තයාරුවාන් වලහම අදිසම තපුරාරක දන්නවනේ තයාරුවාන් අල්මෙන් වගුතු ඒවර අදිලිපි ෆයිනෙතේ එහෙන්නම වෙස් අල්මෙන් මිකාලකංකම මේ විස්නාගෙන් කුරිය දෙවුනීම වගුතු සදාමෙන් අප එහෙමම ගෙසට් ගවාද ගෙසට් වෙෆයිනස් එබහුට්ටේ රංගල කුරංචේ ඒ කාලකංක මේ දැන් අල්ගොණක් දැන් මි දෙන්නේ විහෙන් මියදාහමය මේ පුරවුණු තජුර්බාතක බලායරු කවුන්සිල් තකුන් එම්මෙ මුහිම්මු කමෙ ගොතුගා හම කුරංජේ ෆයින් කම කෝති අලුමෙන් අඩ්ඩු සිටි කවුන්සිල් බලායරු සම බිමුග මස්සතෙන් එම්මෙ කින කම කප්පේ ෆෝති එකංකම් හල්ලු කුරුමට්ටක මේ හෙදේ ප්ලේන් තවුතරෙන් හල්ලු ලිබිගෙන් දානක මල් බබුල් කරන දැන් අලුමෙන් අඩ්ඩු සිටි කවුන්සිල් අඩ්ඩුගේ රත්ත හම land use plan heduමුග මියදුවස මස්වරා අලු මිතා ඉනිරස මස්වරා අලුමෙන් හවාල කුරු කරාතාක බහිඟා දැන් අරුමස අවස්කෝ එක නිම්මේ තෝනේ නිම්මිගෙන් යාම අරුමෙන් එබ්ස් ජුම්ලා හල්ලෙ ලිබිගෙන් දානක මම කබූල් කරන්නේ දැන් අම කුරිම්බස් MP නියාස් පහ කුරවියෙන් අරුම ඉස්සස්තරේගේ හිමේනේ රත්තක පළුතක අදි තන්තන් අරුමෙන් නම් බේනුම්
Kurane koi ganunu ga hama saaf ko alumen councilunne ekankan Kurane bune pebori adi ganunu ga wara tafsir kon hama ebori alumen ge sarhatu ge himene ha harumudala e goinnimuma huriha baruta konti council akam ehen onnairu ekankan hingamba ge wara rangala dawayata go tereng suta go tereng evenje enunya pahun ega pushwerun taken annane pushwerun takaki hallu kuran alumenna bagutuna gafiyamu රයියතුන්ගේ වගුතුතන් එදැන හිදුමෙද්දෙන් ජෙහෙ මියුහුන්ගේ වගුතුතන් එදැන ඒ හුරියා ගොන්ජෙහුන් තක කවුන්සිල් තක් පුරිමතිලා තිබෙන එම්බිම ඒකංකන් හල්ලුවගෙන් ආමාලුන් කබූල් කුරානේ හැම බි ආගමන හල්ලු ලිබිගෙන් දණ්ඩ ආවන ආදේශ අතල් කවුන්සිල් තක බස් අද සිටි රට්ටව කවුන්සිල් තක සම්සිල් කුරාති ආවන ඊතන් අර දැන් ආවුන් එහා බඩක ඒකේ තිරෙන් අදි වදෙන උල එන සාවුන් වරපව හොදුවතල දතුරක් පුරි දැන් ආවුන පුරවේ තජරිබාකේ atol council ta kami ham alon ham kankan rangalu kuruma mi gaumoi fember deke wahakate ge terega alon fursat libeti alon dakkawa kenge to mi ham kankan rangalu kuruma hiyalege goto kon dakkawa kata kimi atol council ta rash council ta ebuhuri den atol council ta rash council ta masakke bes wara daade egottake ma bodate liuntake die ganuns wage gotaka ekan lief huttas daade ekkantake kuram mi jeheni eka mi kankan kurumuga eba ara conflict taken ebaade fushu eba ara එහෙම අතොල කවුන්සිල් තක රෂු කවුන්සිල් තක එක් ගොතක බාබාගේ මිකම් කුරානීතෝය නෝනියාමු අල්මෙන්න ඒ රෂු කවුන්සිල් තක යවුර බාරුවරි කුරම් මසය කුරානීතෝය නෝනියාමු අතොල කවුන්සිල් තක දමහට්ටාගෙන් ඒ කවුන්සිල් තක බාරුවරි කුරම් මසක කුරානීතෝය මේ පුලාදායරගේ මසක ගොත් මිහම දවුලතුම් බොඩු හේද තක මසක තක වගුතු තක නගෑගෙන් kurang kantat tege wah kalau minat kani atol tang hingu muga wah atol tang hingang balairu uswerun takaka adi ega alumenna ebbasun takaka ko demigen dana nama adi deme egota ebbas nuwe usute getterega alumen gawalta ganuta liefot ojjanama ekankan ehen demigen gossana islamu kitame hadu sehmima al gabul qurane atol council taka rash council taka mi function kura goi මිහාරු මීන්න ගොතොන් අරුගණන් හැම ගෑමස් එබ ඉහසස් කුරවේ මීග මස්සලතකෙන් බෝලේ එබ උලේ මස්සලතක පාරක එබෙපුණු එවාක මා තෆ්සීල් කොන දක්වා වනෙන්නවස් එබ උලේ මස්සලතක හිදුම දිනුමුගා මි කොන්ෆ්ලික්ට් එක එබහුරි ඉතුරුන් අල්ගොන්ෙන් අතුල් කවුන්සිල්ත දෙමෙහෙට්ටුමා අද රෂ් කවුන්සිල්තවද මසක්කෙත්තක මිකන් කමා දෙතරේ විස්නාලුම් අල්ගොනන් හීවනේ බුද්ධිරියෙන් බයි කංකමුගා අල් මිසාදේ ගොතක අදලිස්සම ඉතුරුකම පහ කොල්ලාන hadala balar hadala kurdu futtake counts city enge kurdu futtake city enas e atolge terega hori kantatake kurdu fushige ebuhuri miharu city eka virus atol council te atol council ge masakkatta uterenga bike kanka e bara bike kank misalaka balaro atologe atol council ge belum gotatu galuna enge gotu vechawuri ad gawata utere second merige misdani එහෙනම් මිකාල පුෂුරෙන් තකෙන් එබුරෙ මෙමි මේ අතල් කවුන්සිල් තක රෆ් කවුන්සිල් තක දමහට්ටම් බලාරු එහෙන් හුරි පුෂුරෙන් තක බෙහෙගොත මස්වරා කොග්ගේ කොන් ගොතකත් වලම දාන්නේ බලන්නේ පචේ වර සීදා කො මේක බලන් දෙනේ දෙ සිස්ටම දෙ නිසාමේ එකච්චිගේ තරේක බාබාගේ හිංගම් ප්‍රශා කරන උඳගුතකෙන් ඒක හුලේ එහෙම බිප්පා එකම විශ්නාලුමක මුහිමු කාරු මේ දෙක්ක වාගත සාෆාන කන ගබුල් කරන එහෙම ඒගොත විශ්නාලු නගල්කම ගබුල් කරන මේ අගුමෙන් හැම මේ රෙකෝඩර්ස් කරමු මිදනිද මේගේ නෝටස් හදාන අගුමෙන් මේ බේස් කො ප්ලේන වෙස් තයාර කරන් දැන් වගුතුස් netumaa එකීග අගුමෙන් කුරියග මේ නිම්මාගේ තිබේ කොමස් වරක මේ අනේ ක්වෙස්චන් ඇන්ඩ් ආන්සර් සෙෂන් එක ජෙහිලන් එකමකු මිහාර වගුත් නැතිම අගුමෙන් එක මේ අගුණ හිවනි අගුමෙන් සුවාලු ත දෙන්හුරි සෙෂන් තක බෑවරින කුරවේ ගොත මේ එබහුරි අම මියා ගුළුන් හුරි session take demves kuriyan hori ehema iya awmen suwalta naga gota awmen plan kollani then awna hama me ebbe fulaku ane hand rice kurwa furi magon hitangarani hama 2 minute waru asu arwalam wara council taka beenu vedana kanne ministry of finance ge chief finance budget executive ahmad sharwash ane hand rice kurwa furi farge hemi beenu vedana wara muhimmu वाहके काउंसिल तक हमें मालूम 2 मिनट अरुआफ मी पैनल डिस्कशन निमाला निगे तो शारवश आदे शुक्रिया शामुन अडु इवे तो अडु इवे आदे 2 मिनट तरेगा विवाह देखे तो बदलना देखुरबुन स्वाद वर रेलेवेंट कमांड कबो करनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट फदर का बोर्ड दे एरिया का बात
revenue transfer gule gotun almen warab gina masakette korin karunaga oti hamastu muhurette di fetnabes hamastu mi wetwedi covid ge tere endames warag gina masakke ama ki ministry taka ki ga bakore wonde egotun bima behe agreement ta badal kogge bimuge koli council milibego hedumattaka miharu mi finance miswane hama agreement ta badal hogge adi horiha fasa mi sida council libego mi fahi koddifa the agreement pada corona member ko hegatuga ege enforcement was mi council negani ei adi fasa e pada corona fasa no dakka farattake mi kankan council bele ko te kan nonnane agreement ta ko tada kureve ha hinda ko hemviba e kankan kure gendan e waru verikan naru alme medani devun adi alme medani ama adi saka uridu dirag fatantana ki gos mi masharata kurmu e badal kurma e dandawamu adi farat hogos mi gota badal kurei fawa ka dandawamu gato hembima land rent ta mi bimuga kuli miar ha badal kurmu ebbes kura henna kabul kurwani ham badal hoggen amdani dibene dengoti eme bodo amdani hegatu ka badal kur for amdani tere bodo eche dibene hegatu vehicle di selfie te hamdan spa kuraba fega hori challenges ta den ega alun kabul kurani central nizam gonnwane registry pelhettam wane mi vehicle ta ka vesel ta hoge then ei transport ministry ge involvement ta ki transport ministry balhattwa nizam ge terene hankure kendani ennamas en naga horiha fee e libe goten hadam wani council she council libe gote hadam wani de biharu waki council ta ka registry ko phone vehicle vesel egota undako denegan hembi registration malumat forihama kurumuge kankam biharu bade kuri adi mi IT nizam mes registry gaim kurmu kanka sabade kori am korona awaka almen ham badal purana ekanta almen ge ummida ki mihar nimem wara mi IT nizam badal konnimi anna harum feshige ham horiha vehicle di selfie ham sida council di bege hada dinu adi mege torun dawlatuge ama mi wara pade masake kore february ama nizam ta develop kara misaka miraga terega mi amdani balagatuge intizam ta wara mi warugade ra emme ragala develop kore fundani mira ema mira in collect ko fa concept ka devegen hedama kiyes hemma ka wati mira ge tereng ama kankan mi fasa balagen fa concept ka hawal kora e miharu mi hembi me ekam waje process ka badalus genna ema ekama saka seba kora sida PBA fasa jama kurum badaga mira in collect ko fa concept ho ga amdani ama account taka jama korewen intizam ama jisme ekama benum ba process changes ta gena ko masakke mes mi har mira ki ama medani koram ema amdani badal kurma ama waragina masakke ba kore alona hiwani ekamuge hewna tija ama kawse taka ama fennan hen kare mustaqbalek den muwazzafun haya kurma gole gotun mi huri idari kanta alona madama ge presentation ga tan kola tafsiri ko mi wahaka mi baladana hagatu ga muwazzafun alma control kurmuge visnu menno council ta tama jumla ko do kolluge a visnu block grant tere kan kore kanya ko kurumuge visnu hori endamas control kori transition period ke terega council ta ovva adi covid halatu ovva adi halatu alma aradu banna ti ekko do korege molani endamas almen hama madmadu control ta do kormun dana then miharu samanda fa kore hagatu hama commitment by commitment ta hoga hama mi saga current bill adi efada bill ta da kormuge samay buhari kan ati kan adi mi legacy fa kurige bill ta dekkumuge sta hetan e buhari ka hema ekankama address kore ifa hegatuka mi almenda control da do koroni kanne hegatuka hama hama usulako mi kames kore gannan then mi kanunuka namarkazi kanunuka mi bunani hama rule based gotaka council taka fasa de hama block grant me devani hama mi waki rule formula ge tereng e rule based gotaka kuriga finance hama horiha budget ek genes horiha line item ek ge budget ta balamu ama ege incremental budget system ka kuriga hadamu ai hennames bihar rule based wema a rule a fiscal formula ga honna ki parameters taka mi a variable ta mi decide kurani ki ha wara ke budget ek kan libani den ege sabun e bori hatta hita by council taka ama mi fude member ebalibe adi fude member itara sebalibe adi by kudi council taka abadi mal santana haga taka wara board challenges for council gabu ko den ega haga taka mi ei council ufadifa noni development as hori gotun hori imbalances sabun anna kame then a rule based system ge tereng ya alme abache he agatuka fitwang ei agatuka finance ministry ka nove itura ehen devena gote kaanunu ge teriya konne hama rule based system ge tereng paisa devengannani then onna gotaki conditional grant dinu conditional grant ki
మీ వకి కమక హాసకొగ్గ వై కంకమ ఫాసాదే కాద నిజామద్దెన్ హాసకొ మీ project ta hingum ka mi exam partner korwege mennani den almen bihas board ka council ta support koddige mi gendeweta maseke mi kurani hennaves ama mi dawlata ama mara dati tahitu skola ka wati ama e bohri challenges cash flow manage kormuga sama mara pada vistan jevima e tahita ko teremes council da hama bodo hammet kamet dige ama ituru ama block grant almen kandali member disperse karama mi harmitani hema e gotu ka hifatta mi haru nimada hadi mi annaharu some block grant ama egotum disperse korma vistam hori hemwima anukabu kurani miharu me sodi haratu araga ganna iru ama ituru 5% එක council division දාणे adi staff hiring ga mikan kamugas libe autonomy ama itara mi 5 එකෙන් දාणे shukriya shammo shukriya sharwash me hisabun agumen panel discussion nimmadana dem wara boda shukur danwa panel ga bayar wadanne huriya befunnaves then evs awme wara maafan eden me question and answer ka awme session ne nugende wonima then ekamukas tibefulun ane suwal take suwal huriyamu awme me tibefulun liwwa ane chat gaves liwwene adi evs hiyalen otiya jam board gas tibefunna ane me hiyalen mushewwen awme balana den huri session tahuge tereng mi mikankama tibefunna mi jawab mi eruwigen දාන ගොතකන් ඉන්තිසාම් පට්ටන් කර ingeta warabada shukriya mi hisabu mi session panel discussion nimuni